Lari. Awe. Gurare. Melden met banaan die best. Ze punten met one bij live met Island of Melden Productions. Ze nemen met one hoe met een aan de banaan ik ga melden ten aan. Lari. DJ Neck B, Mr. Isaac. What's up, baby, yo? Baby Tala. So na iya pona ponora kagamelna. Ogiri Bensing is the island of the Melden. Atay na nena, atara iko met the muangare. Nintita momo, kitang giri e besiona. Keke mei. This is my Kiribati silent beauty. So na iya pona ponora kagamelna. Ogiri Bensing is the island of the Melden. Atay na nena, atara iko met the muangare. Nintita momo, kitang giri e besiona. Keke mei. This is my Kiribati silent beauty. Sisi katenando Nuri kaina ona te mei metenia mama yo Teka nonora me teka ni mera wabo wiri goya Ndala la irul won betangin te gurene Keke mei. This is my Kiribati silent beauty. Shakaruoroi tanginti anene Mete lali mete ukulele Aikarangini kakamewa tinano Tangi aikarorota tinano Keke mei. This is my Kiribati island building. Shakaruoroi tanginti anene Mete lali mete ukulele Aikarangini kakamewa tinano Tangi aikarorota tinano Keke mei. This is my Kiribati island building. Kiribati sema wanteka sisi katenano Nuri kaina ona te mei metenia mama yo Teka nonora me teka ni mera wabo wiri goya Ndala la irul won betangin te gurebe Keke mei. This is my Kiribati silent beauty. Ogiri besta de bungia ki ya kanigine de deina de this town. Tera di ki ya ka toka metaraya. Raise your hands up, gonna put the Kiribati. Listen again, welcome to my own land. Was got money, your lawyer point see Lord. Cause anyway, you threw me out the alleyway. Nothing impossible in Kiribati homeland. Lari.